rape abana ba banyane tselegeleri di sex ngwana ha sana le 15 years bongazi ukuthi wa means to wait lo mntana angenelo ka ses yela wa means to wait ngwana ha sa di phikoting kire la ka ba le 13 years once ufaka ugwayi wakhe kuye uyomprekisa ngoba why seka ema phikoting so ngicela ukubuza ke uthi ingane encane wena umdala kangaka una 28 and the way awubonisi nokuthi una 28 ngathi umuntu makakubhekile ngathi unabo 25 kanti umkhulu ukuthokhulile if ubona umntana ona 15 years yakuki pipi angazi angazi iyaguga ngibuze wena umuntu esawakho ngoba nje ugugile Nkosi yami bathatha advantage acamba mangathi lo mfana lo umfundisi homework ungazi wena ukuthi lapha ekamrini ba busy bona bayenzana nama sex Bengimbuza lo mntana ngithi homework enzela ekamereni na athi hayi goga ngithi manje asifuni ukukuphazamisa mawuhleli thina senze homework la ekamereni uzithola ulale naye wayethi nje uzoze ekhaya ezongifundisa ama homework sengathi siyabhala kwenzakalani ukuze aqale akulale nawe saqala nje wangena endlini ethu uzongibhalisa ama homework ngoba ngistruggle kwi-maths wayamba umuntu lo wangena kabona kweni mina ningena kabona mina kokwa hayo ngenile nebureni kokwa nemkhegula mngawusha imkhegula athi ufala nice so ngicela ukubuza wena my brother ke njengoba uthi lo mntana bekazilethe una 15 years bongabona ukuthi Nkosi yami kuke hayi ke bana like kuze ufune ukulala nomntana ongaka like why ushosha lo muthomo lakhe sibe ifike ukwisisa mwana ndakuzobona ngomntwana makasavelile ukuthi wena mama abo ukuthi so ngicela ukubuza abo ukuthi lo mntana noma kavela sizoyenza ama DNA kwatholakala ukuthi ubongani ubaba lo mntana uyoboshwa akutwayeni ngiyabhlungula manje wenze wenzani wazophinda hayibo nomithanda kuphela hayibo wena nogogo wakho nemjwayela Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got up today. And that's exactly all about Street Channel. For those who don't know me, I am Lady Blue. And for those already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting, waiting about let's subscribe and share the videos. But go Instagram, go TikTok, Lady Blue 080 hashtag yes baby mutomolo. Can go back to Hulu, can go panilla telling happen go Facebook, Lady Blue yes baby. Challenge the sinakashan about Hulu, Kitile Mona Hamam, Mutomolo, contra with a Hispanic Oma combo. Kitile family ham combo, Kitamali Messibea, Kamona, Skahakita Male Masbea Kamona, Kitile Masbea at a Malumana Haya Wanana, Ari, Obato Hantless Street Journalism tools. So Pili Kitusana, Wakisiana, Koskahale ham mem combo mona, Kitofam Masibea na, Kono Masibea, Arijoso, why at least it's a city who size as Nakajan, Coco Gunjan. Ngiyaphila umuntu omdala Nkosi yami bengisacela nje utshela ama viewers we Street Journal ukuthi bona kahle kahle today was busy la ekhaya ngibizile ngoba umntwana lona ngibona ngathi sekazithwele ene mangimbuza ungikhomba la ekhaya kamkhomba ukuthi uthwele upheke uthi umfana wala ene ngiloko ngikhuza ngithi ufunani kulomfana ngoba lo mfana mdala nakuye athi hayi akasithandani ungifundisa ama homework mama manje sengibonisa isisu naso eshayi namhlanje ngithathile ngamletha la ukuthi asongene wena ubani umfana uphi umfana uyilo uyu mfana ngegama ubani buti ilibiso lawo ma ubongani bongani yebo okay uyu bongani uyokuphekisile so ubongani wena ugogo all the time bembothi makakukhuza ngaye uthi ukufundisa ama homework kanti uyazi ukuthi niyenza isex shuthi bodlala nogogo wena udlala isex hayi ihomework ungayenza ama homework bese ngawenza ama homework beniyenza ini isex beniyenzela kuphi sex ekamereni yakaba la ekamerini lakho ugogo asuka kuphi esetanini room so maniyenza isex ugogo ahlele edining room ngifuna ukunderstand edining room ugogo makahlezi beningena kanjani ugogo benithini kuyi beningena kanjani besithi sobhala ama homework so umuntu omdala labantwana bebenzela isex phambi kwakho ngoba nje ugugile Nkosi yami bathatha advantage acamba mangathi lo mfana lo umfundisi homework ungazi wena ukuthi lapha ekamrini ba busy bona bayenzana nama sex ngimbuza lo mntana ngithi homework enzela ekamereni na athi hayi goga ngithi manje asifuni ukukuphazamisa mawuhleli thina senze homework la ekamereni manje ke nami ke ngiyayicabanga yonke lento Nkosi yami kwenzakalani lapha ekamereni uneminyaka emingaki na 15 una 15 hela we u15 years chuwe gogo na ungena grade bani ngena grade 10
Ngeke igama lakho bani konje? Nonhlanhla. Nhlanhla bani ukufundisa isex? Uyi. Okay, mam Khobo. Mam konje uyitse ke mang? Lelapa la mama sponsor ke mang? Go boss bizantle. Mkhombo. Oh, mam Khombo. Okay, mam Khombo njengoba Nkosi yami sifikile lana uke wayibona yini lengane la? Mina ngikaze ngibone. Lo uyamsukela umntwana wami lo. Akaze ngimbone namantombazana uyamsukela lo. Futhi lo ngane encane kangaka umntwana mzowenzana ngalo umntwana omncane kangaka le planchis. Oh, iplanchis lo mntana. Lo mntwana lo mncane kangaka. So, child abuse. Yeah. So when how many years? 28. What's about Nhlanhla ke rape? How go bala le ngwana monyanyane wena? Rape sis, rape. Yokuthi ulale nomntana. Okay, ngicela ukubuza something. Ngicela ukubuza ke something. Ngoba wena Bongani ugogo wakhe uthi bowunokungena ekamrini naye uthi umfundisa ama homework. Ufuna ukutshela ukuthi ugogo ucamba mangakwazi nalomntana aza kukhomba na 15 years. Engathi azwani sis. Siyazwana bhuti. Khuluma nami. Umazela estradeni. Mara uyangena kube ekamrini ugogo asitshela ukuthi uyamfundisa kanti wena uyamlana. Mina kusho ukuthi mina ngiyaphuma kithi umama ngazi. Ilento ongitshela yona wena. Ukumama uhlezi mina ngikubuza something le na mina ngibulabula na wena mina ngilaba kude bakho wena Nhlanhla mana wena ufamba na wena everywhere I know sengitha yes mani ba Steve what yes kyasiba how utswa mana wena wa Steve lesiko wena utswile ngifana ndzela mani kundla mana so mama mina ngilaba kubutisa wena ku wena everywhere wathi ba di plans sangwana wena wena mina namtiba angabe yendliswa kufana so mwana loyi yes I was one wesa mwana akuna anathi intanga mina anginazo intanga so ngicela ukubuza something ithi wena unato sintanga ngathi hawo ke batla ubutsa something gogo unona lutla mama ulaba kudzwela kuri gogo yena habu intshoma nnete gogo o bua maka ha wena unotla o kena le ngwana o ko kamring and ale kena ko kamring le re mrutisa di homework ka ke motho molo o itshotsa wena o tutor ya ngwana hae o mrutisa di homework ka tupiswe sana le sex le ngwana omnyane angitleli na ngwana loyi utlele na yena oh so yena wa peng wa ke se ba peng o bua maka angansukeli wa Steve ku xikuma ku ngwana okusabeburile akuti ngwana antleli na vana mina angilani ngane ngane so ke ngwana hayi ngwana mama kubuza something okay hanyani Bongani ska mama ale moholo so ile ngkgono a tlile le gona a re Lady Blue ke na le mo bona Bongani a kena ga ka mora ba qetile ba ntshotse le setlolo sa ka go mo rutisa di homework motho molo o re ngkgono ale moholo ale mokana o bisitse fela Street Journal go setle ko motseng wa ka ba ka la go porile kopa motho molo re ke re bue le wena ska o le moholo I son no tloa o le ka yang Bongani a tla le ko ngwana o ko kamreng ho Bongani ha natla ko wena mama na mo bona ke o kile batla mo ha bo Bongani ska wena ha o tlo jotsa go pregnant ha o so ka o tla ke mara lentse tsi sex kae Endlini. o kokwa kuphi Ekhona. uba nokuprekisile so wa o bua maka why o bua maka wata ngwana lo wansukela o endla yini ngwana lo ha o sukeli next sis kamera wena rile kwi Nhlahlo ngazi kahle. rile kwi kamera wena Endlini. Unhlahla ngiyakwazi ngithi ngikazela la estrade ngeke alala nawe mina engazongijwayela wena engazongijwayela ulele naye kangaki ngijwayela mina Kaningi. hawo kaningi So was 5. maybe 5 times angazi ungifuna Bongani maybe yena ujabuliswa ilento yamakhamera no Lady Blue mina ngiyamjabulisa kanjani mina ucela ukuthi ngajabulisa lo mntana ko ini nokokwa mina ngijabulisa bani nami ungalingi ungisukela ungalingi nje ungisukela ndabona ingwana abona ngwana mane so wena utabona mama ka ngwana asahlayile kubo ebenyani Bongani mana wena akutabona ngwana asahlayile ushosha lo mutho mulaki sibifike ayikwisisa ngwana ndakuzobona ngomntwana makasavelile ukuthi wena na mama awukuthi so ngicela ukubuza awukuthi lo mntana noma kavela sizoyenza ama DNA kwatholakala ukuthi uBongani ubaba lo mntana uyoboshwa angithembe ukuthi uzoyenza mina ngithi wena uyoboshwa ukhomela kuwena ayilanga sikuma kona bana babanyana itafamba sikuma langa sikuma kona usikumile ko wena angisazi mina usikumile ko wena you know anginasiso sami lapha usazi kahle nje yes gogo bombana lo mfana lo ugogo ngeke ngize lo mfana lona yimene mina uzothi ngiyadelela lo gogo ngibone langa sikuma kona atheleli kona langa sikuma kona or wena enguteka aya kukomba kun'wana ngimteke kimise kwi
La ngasiphuma khona. Awantwela kimise kayi nake to choose a situation e. Butie washitiba wena, washitiba uskapi urobethi kwena no mutswapula ngwana o. Unose mutswapuli wena. Mtswapulana no ngwana. Unotswapula ngwana o, unose mutswapula. Umutlala 5 times. Wena hayi. Oh intanga ta wena, hey nami akusina intanga ya wena mina. Hayi amina akusina intanga ya wena. Ngazongitshela ngani ngane. Akusina ya wena mina. Ha uska. Bon. No mama akhe makaba pheke bengibhekile ngalala nalo ngani mina. So ufuna ukungitshela ukuthi le ngane isukela nje ogwayi wakho nje athi wena. Ukusho ukuthi uyafuna and makawufuna kumele asho. Uyabona ukuthi nobu rapist bukhona engqondweni yakho. Uyagula my brother. You sick. Ukula ngani? Uyagula. Ngqondo yakho iyagula right. Mina ngifuna ukunderstand. Nami ungangilini. And mina nginyanya kabi abantu abadala mabalela nabantwana. Ithi mase sifikile si-street jana bese uyenza ugogo ngathi sima lalela bongene ekamrini uthi ufundisa abahombe bomfundisa abahombe. Ugogo isima na. Nami ungazongisukela. Ungalingi ungisukela. Mabani umahlola nohlola. Ela angihloli next lewaka baba ngwaka. I don't give a damn. Hey wena. Ha 5. Ha gogo lokho kusini ukwatshisa umntana 5 nami yebo famba komba kokwa wena la isikuma khona sesho abonse mujwathi usikuma kwisiso sawo kowena kiyena ngose kibhoka king bathu babahulu my brother wambhokane kutlo buhloko ka lebaka la ngkhona go se ka go fixisa o re Lady Blue ne ke itse ke batho ba di thutha batho ba go disa mbana ka homework ka baka lo ke rata o shebella TV ke re go bona le ska ba disanang mo wala utlwisisa a re gante ke ba jotsa jwalo a gogo o mnyane re tla yetsa go kamring homework kanti ubisi mthutha motho moholo ubisi omelese ngwana omnyane o omelese ngwana omnyane time la time o nyokalla bana ba banyane mama ke kopa ngwana a tla o tlotsa ditene ke le street channel ha re no itlwella case ngwana a tlo prekiswa fela mahala ke mshimane mokale moholo le tshwantse le lene batho ba bontato di kwai tsa lona ha le di kene fela le fela ha o kena kwai sheba go kena kwai aging ko ngwaneng ofeng o mokaka le tshwantse le stop le ithutisa go kwai ha o ikene fela ha uyifaki kuphela ugwayi ungabheka ukuthi umntana uhawold awuyifaki ha mele wazi ukuthi ugwayi uyabheka ukuthi umntana ungakanani ugwayi ukufaki kuphela tshwantse le tsebo di kwai di sebediswa jwa ke nako no le tshwantse le tlole ho ripa bana ba banyane tse le di sex ngwana ha sana le 15 years bo ngazi ukuthi wa means to wait lo mntana angenelo ka ses yela wa means to wait ngwana ha sa di piroting ke la ka ba le 13 years once ufaka ugwayi wakhe kuye uyomprekisa ngoba why seka ema piroting so the kwashi yenza atata komba mina yes akala ha buimaka mana yena uma eko kokwena untswelile go wena na o bona mo le kontlu ngkhona o itse no sa mbone ha o sketse bo batho ba baholo di tlaela o batla ntse ga o tse bongano ngitebela kwe ha akitse na mina ngilaba kubutisa wena umtebela kwe umtsibele strateng mara gogo wa utseba montlu le ngwana wa dumela o no kena ha bona ko kamare gogo yena akuganga wena maybe cooking ngondo yakho eyakho ingqondo yokugila ungayizi umuntu omdala islima nomntana wakhe all right so angithi so motho molo wa tsake ngane because of se ke buile ene ke nana re se ke rasitse le ntshwareleng a ke rase ka baka lo ke letella ke rasa nna ha ke bona gore nnete tshwantse e tswa motho molo ane so mama le wena se ka ha o buella ngwana wa moshimane ntse ke tlo e tshong fela gore kana go ngwe ha re le batswadi a ke re lokiseng bana hopolo go mo lefatsheng ha re tsamaye le bana ba rona ngwana e ka re ha na le wena ebe lenyeloi mara ha qala a tswa ka montle be satana wa utlwisisa motho molo bana ba bangata ba khona ukuthi maka sendlini a react ngathi uyahalalela angazi indilos kodwa makaqala phuma nabangani ayenze ezinye izinto ezinyanisayo so ngithe kitlo ikopa ngoba na mothomolo go for no o ska fa ngwana o wa how to o sentse na tlo ba prekisa bana ba bangata o sentse na tlo go bala le bana ba banyana so ke batla o botsa wena ska o pheka o ngwana o ha etsa ntho ho tlwetsa halang no ha o ka etsa ngwana wa ngwana ha e sa hlaile ene se re mo checka mshimane re thola gore ke ntato wa ngwana how would you feel so hlaile di camera o phikile so wa re mntanakho aka yense le nto sizomukela nizomukela kulo kodwa mani mbukela lokho kuyaboshwa wena uthanda uthwako angithi wena mele uye eTronkweni yes akusi Tronko yami yamaphoyisa ene iTronko yomthetho mina ngu Lady Blue angina Tronko futhi ungangisukeli if bengino Tronko bengukuthatha manje ngalesiqoko ngikudonsa ngifake eTronkweni ukuthi manje anginasho bengizokudonsa ngalesiqoko ngifake phakathi kwethe kahle emi ukuthi ngiboshwe yes ivulele nanomntana vele mina ngifuna ukuthi uboshwe mangabe ulele nalengane ngifuna ukuthi uboshwe so bona khona yes mangabe uye wena ubabona umntana ngifuna ukuthi uboshwe so Mthomolo na ke tlo le sia mona ntse ke tlo yetsa Mthomolo ke tlo nka di number tsa hao
Re tlo kgona dula ntse re tla time ntse re tla re bone go etsahala eng cause my brother nna motho mo ka molao wa street journal re ka se besane re tsamae fela re tlwalleta ba because of umntana ngako vele mele lento igugulo isethi akomputse something no sina mono ngucheta le abuti o like the WhatsApp messages mo le flatang mo le chatang baby o bisa ka bo baby etsa eng WhatsApp very cool ma ku WhatsApp bese wasetha i-disappearing message wayenza ini i-disappearing message wa delete ama message okay wasetha so ngicela ukubuza something bawuthandana naye ngoba noma benilalana nje kuphela yena wangitshela ukuthi uyangithanda bengazi ukuthi siyathandana nawe usuyangena nawe bosuyangena khona manje anisathandana wangitshela ukuthi na sayifuna ingane uyangilahla usho kanjalo ku so wena ukuqala kwakho kokulalana njengoba una 15 years kuze kweza njani ukuthi ugcine uzithola ulale naye wayethi nje uzoze ekhaya ezongifundisa ama homework sengathi siyabhala kwenzakalani ukuze aqale akulale nawe saqala nje wangena endlini ethi uzongibhalisa ama homework ngoba ngistruggle kwi-maths wayamba umuntu lo ngiyangena kabona kweni mina ningena kabona mina kokwa hayo thilo nongenile nebureni kokwa nemkhegula mngawushe imkhegula hathi ufala umuntu kakhulu ithelela ndako lo wanisukela lo wasitiva isikhuma kwini wena la ukabi wakwaka bathu babahulu kokwa nisikhuma kwishi ngithola leyo nhliziyo ukuthi ngiyongena kwagogo ngilale nomzukulu manje ugogo ubona amanga kusho ukuthi ugogo akasaboni ngaleyo ndlela ngithi umuntu makagogo sizobona ngomntwana ngiyezwe ngikuzwile ukuthi uthi mama ngisukela mina mama hawu vele wangithisa angisukeli mina hawu angisukeli wangithisa nakhona even yenzile leyo nto wena manje ukulahlela ikhekhe uyaliyeka ini ubuza mina ukuthi makwenzakaleni ngithi even yenzile leyo nto wena ikhekhe uyaliyeka wena yini ikhekhe linjani ngifuna ukunderstand elidliwayo awu umuntu makangisechuza ngimenzeli mina manje ungangibuza mina ngiyusile mangibuza wena manje wena mangibuza lento ngifuna yona uthi wena ikhekhe mina ngiyaliyeka ungabuzi mina omakhekhe never ngiyakubuza ukuthi if ikhekhe liyakulahlela wena ungaliyeka yini ungangisukela nje ngizongiphendula umsangano uthi wena ikhekhe mali ukulahlela ulawule wayethu ungalingi ungisukela ungalingi ungisukela uyazi uyazi nala icale khona ukuthi iqalephi uyazi ngibuza wena nje waloku ungithembisa ukuthi uyangithanda kukho kunye ukuthanda kwani ukuthanda kwani ngikusukele mina mawuziletha ngiyeke mina ngiyeke mawuziletha ngiletha kunani wena mawuziletha hayibo ngayiletha kunani so ngicela ukubuza lento ishoyo manje isukaphi lento ishoyo isukaphi into eyenzeka vele so ngicela ukubuza ke uthi ingane encane wena umdala kangaka una 28 and the way awubonisi nokuthi una 28 ngathi umuntu makakubhekile ngathi unabo 25 kanti umkhulu ukuthi okhulile if ubona umntana ona 15 years yaguga ipipi angazi angazi iyaguga ngibuza wena umuntu angazi ubuza mina ubuza mina iyaguga yini ithi ubuza wena angazi angingapipi mina phela mbuza wena anginayo phela mina inyeke uzubizo mina ngoba nginayo mbuza wena angiyazi liyaguga ipipi bafu kuthi ungaphendula amasangana kalo elakho maybe liyaguga ayigugi yini yakho wakhe ekabani eyakho ayigugi ngijonge mina angazi phela ungazo so ungayeka wena imbuza wena mina ngingayeka ngoba angithandi izinto ezisingathi uzenzayo so wena mbuza something lo mntana lo ana 50 usekambusisile that's why yes ngiyongena ngigijima nice so ngicela ukubuza wena my brother ke njengoba uthi lo mntana bekazilethe una 15 years bongabona ukuthi inkosi yami kuke hayi ke bana like kuze ufune ukulala nomntana ongaka like why kuphi angazi angithi uthi ikukumayiza ungayeka ubuza mina leyo question yeah so mina ngibuza wena ukuthi mawulibona ukuthi ikuku liyeza enelincane yazi abantwana abancane limnandi kanjani wena ungijwayela kabi utshela mina lento lokuthi ikuku abantwana abancane imnandi labantu abancane ungijwayela kabi lo uyemba amabuno lo ranza abafana lo ayingwana ayikhwela ngwana mina iwala abafana ukuthi ngilale naye kusho ukuthi umntana wami yomaka ariso mama but wena ungijwayele kuri umtebi ngwana umntwana phela ungijwayele kuri it's your first time umbona yomaka ariso bafana labaye batale ngopfu la stratini la uyithe first time ukumbona so utsibela kuyi wena ngwana lo uranza abafana umuboni namufana muni athamaleni akumakhwiri waphapha lo wena mi right ujile kuki ya ngwana wayixoxo oqedile wayemofa ngwana
akamufangwana Wena njalo behleze ngithume emakuleni. Njalo ekuhleze ngithume emakuleni the other day bangivalele endlini. Bongithuma usezithuma ungiphi imali wena njalo. Bangivalele endlini wangibreaka ngakhala ngaphuma igazi wathi uzongishaya. So uze waphuma igazi. Wathi uzongishaya. Umuntu makafuna imali yosebenza. Uyasebenza umuntu makafuna imali. Mangathi uzocabanga ukuthi ngizokupha mahhala. Lalela. Ucabanga ukuthi ngizokupha mahhala. Hayibo. Uyasetshenzwa mawufuna imali. Lale nalo muntu lo. Hayi nawe. Ungazothi wena kumama. Nawe udelela ugokwami. Wena nawe udelela ugokwami. Nawe uyasala ingane yami. Mthethule salukwazi, mthethule salukwazi. Nawe thula. Wena yazi ukuthi ithola lento yakho. Ngithathe kuwe into yakho. Sibangaka la ngaphandle. Sibangaka la ngaphandle. Lalela. Uthi umuntu makafuna imali uyayisebenzela. Na umuntu omakafuna ikuku uyayishada. You know that. Ofuna ikuku mela shada. Say la. Lalela ofuna ikuku akashade. Mawufuna ikuku ishade. Say la kimi. Mawufuna ikuku ishade. Sayishada. Yes, awishadile. Uyangisukela sisi. Uyangisukela. Lo maka mina ke sozivumela ukuthi emaphoyiseni nami necamera ikubonile nizwile ukuthi wena uvumile ukuthi ulelena ngani futhi ngike isitulo nje khathala lokuhlala phansi ngizokujwayela kabi mina ngizangazi hawe yo so lalela ke sewuyazi wamakoti lemzini anye kuba umakoti le irapist kumntana vele hayi so wena uvumile emakemereni ukuthi lo mntana uzilethile kushuthi wena uyoboshwela ukuthi sohamba nawe kasiphuma la uyoboshwela ukuthi ulele nengane encane kuwe una 28 ulele nengane na yakhona ikuphi uyishile uyikhulumile kuma camera ikamera limini viewers lutile uyishilo manje kuma camera athi wena ikuku maziletha nyaka ukuthi waze washo ukuthi mina uyikhulumile kuma camera sihamba nawe bhuti siyabonga ukuthi uconfirmile ukuthi ulele nengane kuthi before mazohamba lana ubhuti samthatha uyoboshwa sibonisa amaphoyisa lento lena iwonke video ukuthi uvumile nimzwila ngithi uvumile wathi yena lo bekazela bowizela athi into sisi wena mawuyifuna nyeke ungiphe ufunile uyivumile ukuthi wena uyidlile ikuku mntana so asambe ke uyoboshwa ya asambe phela lo muntu bengamrepi bobenzani ugwayo omdala kangaka umntana ona 15 years ongako mina 18 years ecaleni wangarepota ngirape bengamhlenguli lo muntu uvumile ukuthi ulele naye ngidlalento angilethela yona asambe ejeli kangithi uyidlile wayiqeda asambe uyoboshwa aboshwa abarepa asamkusho bani abarepa aboshwa bona wena urapile buthi irape bekavuma lo muntu pia mara umntana akekho into ozoyifaka sala yirape na 15 uzophika usho manje ukuthi rape usanginika beungasho ukuthi rape usho manje ukuthi rape yokulala nabafana usanginika beungasho ukuthi rape nangazi ukuthi ngilalela nabafana nibalandelelani emuva abafana abadala libabatlangi kontati babuthi ucela mina ngithembisa umshado ngithini umshado yathi wena na 15 years umuntu athembisa umshado uyabona ukuthi udlala nengqondo yangiyengane bese kuthiwa irape uthi rape una 15 umshado wa umuntu ona wena umdala kangaka 15 yashada umuntu oshadile uyarejo umuntu oshadile naye uyarejo esilongeza underage angizingene zakho lo mntana lo mncane una 15 years una 28 ulele naye umbrekisile wena uyaboshwa uzuvumile ukuthi ulele naye waze wathi bengaziletha uyidlile ikuku ngithi asambe manje uyoboshwa uyidlele ikuku yomntana kamnandi futhi kuthi kikupa mothwaro o re tsamalene ayo ntwa yetsang kuthi mothwaro ngaphele kuthi mothwaro ngaphele wena kuthi mothwaro uyakuphi angithi uyirapist wena uya wena nja uyirapist angithi ngazokukhwela asophika ingane yakho buya wosa wosa hayibo nangifana yami ubake ekolo buya mfezeni buya hawu gogo usave ngalapha hawu hayibo nangifana yami buya la angijwayela wena akujwayeli sengiyakudlengula manje wenzani wazophika ingane hayibo nawuyithatha unophela hayibo udlenguleni ungazongijwayela kahle kahle wena nogogo wakho niyangijwayela usenze lutho sange usenze lutho hawu wena udelela ugogo wena igogo akusintanga yakho azange urobalele bana babanyana usikabe waleka azange ngano urobalele gogo urobalele bathu babaholo too much ubhizi wena nto uyeza huneng kunini hawu kunini sodlala kwenzalo kayenza sodlala abafana ebhodi
hayi umshado wami umshado wami umshado wami uzoyondla yabo le zoyenza ngekantsani wazoyondla le estradeni ngathi lento uyazi ukuthi statutory rape le awuyazi awu understand as long as statutory rape oh asanginika bena ngisho ukuthi statutory rape le manje seniyangena ngabe nikhona seniyangena manje ulele nomntana omncane kuwe ulele nomntana mami kahle pholi bikoko besu ingane yakho irapile statutory rape urapile urape umntana na 15 umprekisile and uzuvumile kuma camera ukuthi angithi lo mntana bekazilela ngoba nani ni stop focusani incwadi niyeke ugwayi awuna life kwaye awuna life bashimani bakaofela batholifa bana baliprekise balisiyejwa dwellang dikwayi ngabe uhlonipho ugogo wakho waye esikolweni wayofunda ubona ukuthi ugwayi kumnandi wayenza ugogo wakho kube slima wathi lo mfana lo ithutha yakho ukufundisa ama homework kanti ubusy phezulu kwakho lo mfana lo sile akeneke nama sex insasebancane ni focus encwadini zesikolo 15 years sex yani sayozoyondla never yona le kuthi nje siyamthatha umuntu omdala angazi nje nkosami uzosikhapha nase police station kodwa sihamba nengane yakho uthi na uzokhona ukubona yabona ya sihamba siyamthatha nkosami si street journal nje akaboshwe ya akunani mama akaboshwe because of into ayenzile ayikho sharp ayikho sharp nkosami kuthi kuphela umkena nje kwale ngitho angazi ufuna ukuhamba nathi uyobona masiyenza everything hayi makayoboshwa ngingafuni so sizokupha thina information mase kunje okay kale bwa muthomulo gogo ke kopa liye ngitho please ngeke abantu abadala nani manje hayi zoyondla yakhe ingane wendla lokuthi wenje kuthi kuphosamele na please umikele na kokolo inke kwale show because lokho akimthembi lona nje lokho kusile lokho rapist nje munthe kuthi munthe batho ba baholo ntho etsalang no ke tsamaisa my brother ke re le bone bongane re misa go police station lo tshwaruwa ska lo tshwaruwa jalo le mpono se statutory rape whose meaning ha ke statutory rape o rape o robetse le ngwana o under age a robala le ngwana a modlala ka kelelo go tlo monyana motho mo lo ikutla jwa ska ne ke tsho wa bona ntho ya o buella bana o sa tsebe go ngwana o etsang mo lifeng e bohloka e sharp hayi ngifila ngiphoqeke kakhulu angikho right at all so makungenza ukuthi le ngane levelile le yomntanakho sizoyisupport as na choice even though umntanakho simise rimotshwarisitse ri street journal ngoba uyoboshwa manje ngaba nimbobisi musingaba lo muntu usomsupport umntwana anyeke mama mina ngiyenza umsebenzi wami ngomthetho angingama favor because of if isingayeka yena abangakanani aba rape abantwana abancane abafana balala nabantwana abancane umuntu omntana sizoba simsupportela umntwana ngoba bakhe ngisho masela sizosupport umntwana wakhe neminyaka never umntana wakho uyoboshwa ulele nengane encane usazolala nengane ezincane masingamfundisa umthetho ngiyabonga umuntu omdala mina ngihamba ngizokulethela information ukuthi kwenzakalani okay ngiyabonga umuntu omdala batho babahulu heli bona ke hey rona ntshoklo yesa nkili street journal re tsamayang le my brother uya le rona ko police station a tshwarwe because of go betsela ngwana omnyane ke kelokopa di teenagers tlwellang ba abuti ba baholo how live 15 usoka tshwara 18 tlwella ba abuti ba bo 23 24 22 bo ma 20 21 mo 19 ka fela ba khawanang le bona batho bana ha ba le rate ba baholo ba le hlalefetse ba tlo le fa bana ba tlo le fa bana ba le siye ebe ha se re tla le nnaso ebe ba le pheka ba ga ba le seng khawanang le batho ba baholo ke kopa le bontsheng bana ba lona ba shebileng mo hae ba banyane especially khawanang le bo abuti ba baholo khawanang le mojolo focusang di bukeng tsa lona tsa sekolo ke re rata ka fela batho ba baholo a le sule next episode e re ke pakisetse Gucci mole ke lo bona case abuti ho etsalang ka yona